Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі да қаға бөлі мәлімат. Қырымда яңы 10 спортив мейдан пейда олды, тантаналы açылу вне ерде кечті. Қысқа вақыта Қырым татар тілі угреніліві үшін дерслер. Қырым табиғата бедесінде сияхат ескі янардақ ізлеріні не ерде көрмек мүмкін. Қырым татар театрында яңы саналаштыру серджілер музыкалы комедияны насыл қаршыладылар. 18-19 асырлар ойма ресімлерінде милей киімлер. Сентябрь айында оларны не ерде көрмеге мүмкін. Владимир Константинов екінші Қырым Девлет Шурасының рейсі олар ақсайланды. Боле қырарны Ферха конференциясында бір ағыздан қабыл еттілер. Бұл вазифеге екі намзет олды. Владимир Константинов ве Александр Шувалов. Гызлері берувде юзелі делегат иштирак етті. Мы проделали колоссальную работу, у нас колоссальная команда. И я являюсь членом этой команды, я горжусь тем, что являюсь членом команды. Сейчас формируем задачи на следующие 5 лет. Они очень сложные, очень непростые. Это не просто пришел, пересел и опять... Нет, это все очень сложно. Программа очень серьезная. Вызовы стоят серьезные перед партией. Нужно работать с первого дня, формировать. Поэтому это очень большая работа. Эвелері Қырымда Девлет Шурасына салявның евелкі нәтижелеріні чықардылар. Енді Единая Россия фирқасына парламентте 60 мандат айрылды. Дини медениет веля дини ахлях темелі мевзусынен бағлы конференцияда Русияның 10 регионындан юзден зәде иштиракчы топланды. Марузалар мевзулары дини ахляқы тербиеве тасил саларында мектебе айлы арасында кебақ. Конференция 2 күн девам етежек. Тедбір черчевесінде тогерек масалар ве мастер-класслар кече. Мы занимались уже несколько месяцев исследованиями здесь у нас в университете, в учебных заведениях Крыма, средних учебных заведениях Крыма. По этому поводу сделаны некоторые выводы, готовятся статьи и методические рекомендации. Қырым мұсылманлары мұфтисінің муавин Айдыр Исмаилов айтқанына көре, дінлер арасындаки мұнасибетлер жүмхуретімізде барышық ве муабетлік олмасы üçün эсас шелерден барадар. Почти все субъекты являются поликонфессиональными, многонациональными. В частности, для Крыма это имеет очень большую актуальность. И посредством преподношения достоверной информации касательно основ культур, религий, у людей развиваются добрососедские отношения и формируются правильные ценностные ориентиры. Қырым демер yolu үшін яңы вагонлар велокомотивлер сатын алынды. Көчі теркіп 2017-2018 сенелері құрылған вагонлардан ибарет. Бұл купе, штаб, янемкенлары сынырлы олған адамлар үшін купе вагонлары, плацкарт ве ресторан вагонлар. Олар епсава алмаштыру системаларының ве биокенефлерінен донатылған. Яңы көчі теркіпні Қырым демер yoluna бермеге істейлер. Бұл yolcular ташымаларыны енгілештірежек ве ярмадамызның бағны қавелештірежек. Бақчасарайда ве кезлевде телевизион яйнлавларда технологик тенефюслер планлаштырыла. Қырымның радио-телевизион мерkezі берген малымат бойынша антенна мачта иншатларда ішлер кечежек. Бақчасарайда бір ишкуну девамында сабаса 9-дан ақшам 5-ке сентябрьнің 16-20 күнлері девамында. Курорт шерде есе 5 ишкуну девамында, яғни сентябрьнің 12-сінден 19-на ішлер кечежек. Ахмеджет районы бойынша екі яңа автобус маршрутлары қошылды. Бүгінден Тавдайыр Ахмеджет yolunda сентябрьнің 16-сындан есе 5 таныш Ахмеджет yolunda бірер яңы 10 автобуслар қатына башлайжақ. Бұл көйлерге бір күн девамында олар 5 кере барып қайтажақ. Коммуналь қызметшілер Қырым пайтақтында треклеріні почып башладылар. Шымдылық ішлер тек Победа жәрдесінде алып барыла. Анда қору теллерге ве газ бұруларына кедер еткен ве ел ишаретлеріні қапатқан пұтақлар кесіле. Много водителей не замечают знаки, ставят под знаками, допустим, стоянка запрещена, человек не видит, ставит. Қырым уфтелігінде Қырым татар тілі угренілігі бойынша бедава курслар açıldı. Невбетеке группа тызылды. Дерслер уч бучухай девам ете. Шымды курсларға 15-тен де адам қатнай. Более дерслерінің бұрынде бозым телевизион тақымымыз да бұлынды. Накрытый грядой стол
Софра. Да? Запишите несколько слов дома, прописать, разделить на слоги. Мария Митько ожаны мирақнен дінле ве оның суалеріне жауап бере. Бүгін о әнді екінші дерске келді. Мария 20 жылдан берлік Қырымда яшай. Қырым татар тілін аңламаға, білмеге әр вақыт арз еді. Давно хотела, очень давно хотела изучить, но как бы не было возможности. В каком плане доступны. Ну, я, допустим, нигде не сталкивалась с тем, что можно было его изучить. Я целенаправленно искала, и вот ищущий да найдет. Тілер Марияны чоқтан берлі мерақландыра. Рус ве Украин тілеріні біліп, башқа славян тілеріні де лех, чех ве словак тілеріні де огренді. Bir kaç yıldan berli Fransız тіліні де огрене. Қайдеткені кебі Қырым татар тілінде әрбір ибаре сағлық, әйлік тілеклері білдіруінен бағыдыр. Вот всегда пожалуйста, Аллах разы алсун, ну вот как-то оно мне, оно как-то запало. Дерслерге Мария Омур арқадашынен бераберлікте қатнай. Михаил да чоқ тіл біле, Беогреновны девам ете. Ну, то есть и оно везде одинаковое? Вообще, да, и она будет звучать как «ы». Я о том, что татарское «и», оно везде среднее между «и» и «ы». Да, не очень прям мягко. Есть и представители южнобережного диалекта, но это уже говор. Виолетта Жидалева социаль қызмет костыру саасында чалыша. Оның үшін Қырым татар тілін огреніп, адамарнен да яқынжа қонышмаға істей. Да, у меня есть коллеги, крымские татары, и в том числе, и конечно, хочется, чтобы и уважить и их тоже, да, чтобы они понимали меня. Они понимают меня, а я нет. Вот как так получается? Это тоже неправильно. И с другой стороны, я работаю с несовершеннолетними, и на улицах Крыма, и на улицах Симферополя мы встречаем несовершеннолетних крымских татар, и тоже иногда бывает так, что они разговаривают, а я не понимаю. А мне очень хочется понять и узнать, о чем они говорят, в силу там своих каких-то профессиональной деятельности, да. Дерслерге Виолетта ханым өзден аддашы Роман Билкнен берабер қатнай. Роман Қырым татар тілінде оқумаға ве тәржіме етмеге арз етеді. Шымды есе тілін огренмек имканы пейда олды. Начал вникать вообще, что у нас в Крыму, в историю Крыма, в историю крымских татар, их роли в истории Крыма. Я понял, что я хочу больше понимать, а чтобы больше понимать, нужно знать, о чем и как говорят люди, чтобы мозг воспринимал эту информацию и начинал мыслить похожими образами, потому что за каждым словом всегда скрывается определенный образ. И передать этот образ может только то слово, на котором оно на том языке, на котором оно произносится. Курсларны Қырым татар тілі ве әдебиаты ожасы Тамила Абдувелиева алып бара. Чоқыз сәйіржілеріміз оны телевизион яйынларының алып барыжысы оларақ білелер. Сен, де, са, ол. Вот это правильный вариант, его запомните. Сен, де, са, ол. Ожа білдіргені кебі дерслер программасы башқанғыш севедеки білгі бере. Ве бұл себептен дигер миллетлер векиллері үшін мерақылыдыр. Программа böyle bir şekilde tezilgen ki okutuf elifbeden ve ana tilimizin spesifik hususi seslerini telaffuz etmekten başlanmaktan. Sonra adım adım gerek olan kaideler, söz birikmeleri, ibareler, cümleler tizile ve neticede insan kendisi hakkında en esas malumatını bildirebilir, fikrini de bildirebilir. Дерслер бүтінлей бейдавадыр. Афтада екі кере сағы ве жұма ақшамын күнлері діни идариясының бинасында кечіріле. 3,5 айдан сон дерслерге қатнағанларға сертификатлар берілежек. Диляра Шевкетова, Наджия Исаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Ичкі районын яңы Түріктал көнде яңы спортив мейдан açıldı. Комплекс көй территорияларының тұрғын инкишафы адлы программа бойынша құрылды. Тәфсілетлар Иле Султанеси Такаева. Аба топлары балаларының қуанчылы күлкісі вешен музыка Ички районының яны Түріктал көйінде яны универсаль спортив мейдан açılды. Ерлі сәкенлер үшін ақиқи байрам азырланды. Ижади тақымларының ижра етуі, мемурлардың чықышлары ве фаал көй сәкендеріне тәшеккүр намелер.
Ерлі сайкенлер бойле спортив мейдан ақта арзу етмей едік деп қайдетелер. Енді балалар беден тәрбиесінен оғрашып, умумен сағлам аят тарзында ешай білелер. Наши дети любят футбол, баскетбол, все любят. И с металса будут все заниматься, бегать, прыгать. Они это любят очень. Спасибо Ларисе Николаевне большое, что открыла спортивный такой стадион для нас. Спортив комплекс уч айдавамында құрылды. Бу ерде футбол ве волейбол мейданлары эмде серджелер ичон трибуналар бар. Союнув киенув одаларыны ерлештірділер ве территория абаданлаштырылды. 12 яшлы Эдем Аблякимов бу спортив мейдан ачылыва ақта эбелден арзу еттім. Досларынен бақылмаған бош тұрған ерде футбол ойнамаға мечбур едім. Енді идманлар үшін шей бар. Я хочу профессионально заниматься футболом. У нас появились формы, мячи, стадион. Спорткомплекс кой территорияларынан тургун инкишафы адлы программа боюнча тыкленілді. Лейханын умуми фияты 1 миллион рубледен зияды. 500 тысяч было вложено в Министерство сельского хозяйства как субсидии. Остальные средства были вложены за счет местных жителей. Это называется местная инициатива. Ишлер мында да екунленмеді кележек сене тренажерларны суни ортю ве чапу елчықларны ерлештірмеге планлаштыралар. Это уже 4-й проект, который реализуется непосредственно в селе Красногвардейское. Помимо этого, в рамках федеральной целевой программы устойчивого развития сельских территорий мы уже открыли 3 парка. Мы установили 7 спортивных и детских площадок. Қырымда кой территорияларының тургун инкишафы адлы лейха 2015 сенеден берле амелге кечіріле умумен ярымадамызда енді 36 бойле комплекс бар. Акимиет бу ноқтада тоқтамаға ниет етме елінің сонына же да 8 бойле спортив объект ачмаға планлаштырыла. Султания Истакаева, Герай Абдуллаев, Миллет үшін. Қырым-Татар академик музыкалы драма театры 29-нчы мевсымны ачты. Санада севгі икаясы адлы спектакльнің премьер көстерілігі. Бұл Қырым-Татар язычысы Абляз Велиевнің комедиясы, оны режиссер Эльмар Аблаев саналаштырды. Пьесада жеме театраль трупасы іштирак етте бұ 30 учадам. Бұл мерақлы мевзунын девамы невбеті келіп қамызда. Санада Қырым-Татар академик музыкалы драма театрының актерлары. Бүгін олар Аблязис Велиевнің ве Эльмар Аблаевның «Севгі икаясы» адлы пьесасына көстерелер. Севгі икаямызның да халыққа, миллетке танытмасы мына кечті. Бүгін премьерамыз oldu. Иншалла, халықлар, сейіржілер бұл спектакльні, бұл нумайышны яқшы гүрделі елчартмаларнен қабыл етіп алдылар. Саналаштырмақ үшін бұл пьеса тесадуфен сечілмеді. Муэлифлер Қырым-Татар миллеті үшін en актуаль мевзуларыны көстерелер. Қырым-Татар Девлет академик музыкалы драма театрының актрисасы Шефиха Тарасинова үшін бұл бірінші рольдар ве бірден баш роль. Оны Қараманы Назмия адлы қыз теміз севгі ақында арсеті. Комедия чешіт көйлерде ола, білген чешіт турмуш вазетлерден толы. Бұл құдалық той жиынтылар, милли ерлар, ойынлар ве әлбетте шақалар. Я очень переживала, очень волновалась. Сағылсын режиссер наш, что дал мне такую возможность попробовать. Это моя первая премьерный спектакль. Сағылсын мой партнер, коллега Эдем Ага. Он мне всегда помогал, подсказывал, как нужно делать. Ну, конечно, волновалась. Руки не тряслись. без ее таланта, конечно. Вот, руки тряслись, так зал хорошо принимал, было много людей. Севгі икаясы адлы пьеса саналаштырылығы серджілер гүрделі алғышларнен қаршыладылар. Побольше бы таких людей к нам приходило. Хочу, чтобы полные залы были. Поэтому стараемся для них. Да, стараемся для зрителей. Спектакль көстерілігіне қызға мұддетті азырландылар. Умумен 28 репетиция oldu. Актерлар 29-й театр мевсіміні ачылығыны сабырсызлықнен бекледілер. Бек актуаль бұл шыншықы олған Аблязиз аға yazған темамыз бек актуаль олған үшін. Біз бек бегенеміз оларын ойнағанларын. Алла оларға саулық берсін. Келешеклерде де çok бұле яқшы спектаклер қолма Аллах жардамшы оларға olsun. Түневін премьераны көріп етіштірмегенлер сентябрінің 24-ші күні Милли театрымызды келіп бұл ажайып севгі икаясыны сейір әте білелер. Мухаммед Зикриев, Диана Бекмамбетова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Ойын ве ер чығышлар ве парлах милли киемлер Ахмезжетте Крым Букфест адлы 5-ші дебей фестиваль черчевесінде Душа народа адлы этномедени лейха тақдим етілді.
приоритет бар 4 елдан берлі кечіріле ветешкілетчілар айтқаны кібі, оларының əsas мақсады адамларны Қырымда жаған милетлерінің урф-әдетлері ве ананилерінен таныш етмектір. Сегодняшний проект посвящен осени. Осень – это сбор урожая. И мы рассказываем обычаи и традиции при сборе урожая различных народов Крыма. Onlar жеджеди коллектив Қырым халқының фольклорны тағзим етті. Бұндан ғайры лейха кеті шатында Қырым сәкенлері ве ярмада мұсафырлері чешет ойынларда, мастер-классларда ве игленчілерде иштирак еттілер. Ойма ресімлерде Русия халқларының милли киімлері. Исмаил Гаспринский адына Қырым татар китапханемізде Русияның Девлет санат китапханесінден ежитатларымыздың урбалары 18-19 асырлар графикасы. Адлы сергі тағдим етілді. Рус вечетел ресамларының коллекциясының емде мұғбірлеріміз танышылдылар. Исмаил Гаспринский адына китапханенің оқу залы мода евіне чевірілді. Қырым муиндислік ве педагогика университетінің студентлері Қырым халқларының милли урбаларыны тағдым етелер. 11 костюмны студентлер өзлері тіктелер. Оларның әрбірі адеттен тыш нағыш техникасынан айырыла. Әршей елінен ясалған. Стилизация в этих костюмах присутствует. Вся вышивка сделана вручную. Китапханенің Кириш одасында Русияның Девлет санат китапханесі фондындан еждатларымыздың урбалары 18-19 асырлар графикасы адлы сергі açılды. Бұл ерде умумен 20 есер тағдым етілді. Сергі эпысы олып 120 ресімден ибарет. Бұл ойма ресімлер сергісі көчіжідір ве бұтын дүнияда сияхат ете. Начиная от Соединенных Штатов Америки, через Европу, многие очень страны Европы посетила, скорее можно перечислить те страны, где она не была. И по России, и по странам СНГ она едет с большим успехом. Сергіде ресам Корнелис де Бруинның эсері тағдым етілген. Милли урбалардаки Эрмени қызның ескі гравюрасы. Тамам оның ilk альбомында нешір етіліп, Авропада еркезні айретте қалдырған еді. Потому что никто не знал такой экзотический народ, как Россия, как они называли. Да? Здесь было очень много народов, у всех был свой костюм, свои обычаи, свои предпочтения в пище и так далее. Все это отразил де Бруин. Қырым татар киімлерінің литографиясы да тағдым етілген. Ресімде Қырым татар құрантасы моланен субетлеші. Ресам Карл Гун әрбір детальны кетен орнеклеріні бейлванларыны көстерді. Она была напечатана в самом замечательном труде, который вышел к тысячелетию Руси в 1862 году. Издатель его Паули. Қырым татар китапханесінің фонды Москвадан кетірілген қиметлі китапларнен толдырылды. Олар китап хазинесінде дегерлі ер алажақлар. Güzel kitaplar ve en meraklı ve kıymetli bana böyle bir открыткалар, Бахчисарайнен bağlı открыткалар. Ve bana da bir kitap «Костюм народов России в графике 18-20 веков» деген böyle bir альбом. Уникаль сергінен МТ-тікіжілік оқып юртының студентлері де таныш олажақлар. Сергі келечек уч автодевамында чалышажақ. Кириш Бедова. Вадиме Сейтмамут, Султания Ситакаева, Рафаэль Вахитов, Миллет Ичун. Қарадақ табиат музейінде бұл мевсімде 25 бенге яқын турист болынды Эркун экскурсияларыны еледен 140-қа же адам зәрет ете. Музейден сон туристлерінің чоқысы Қарадаға көтерілелер. Пияде тур ве экскурсияның фияты не қадар ұлғаны ве Қарадақ қоруғы ненен арете қалдырғаны ақында Илмас Аблакимова тариф ете. Экскурсия кечеречиден сон Қарадақ табиат музейінің қапысындан туристлер кече. Бір қачсанеде içinde бина адамларнен тола. Қарадағға көтерілмектен евел олар қоруқ зонасының өсімліклері ве айванларынен таныш олалар. Здесь мы видим не просто каких-то чучела застывшие, а сценки из жизни животных и птиц. Жам түбінде парылған ташлар. Яш махалцедон весердалик тыштан бу ади кок түсте ташлар. Ичлері есе ачық мор түсте. А вот сердолик, почему он такого фиолетового цвета с такими оттенками, необычными для камней? Ну, поскольку все породы под воздействием высокой температуры формировались, то на Карадаге породы они разноцветные. Екатерина Василюкова Ахьярдан келген турист шымды бегенген экспонатларыны фотоға кече. Интересно.
больше всего внимания? Халцедоны. Они просто цветные, ну такие, можно сказать, можно в ювелирных украшениях их увидеть. Харадага пияде көтерілмектен эвел 20 дақалық экскурсия кечіріле. 100 метр yüksекlikте балалы кая манзаларына ачыла. Харада қорығының мейданлығы 3000 гектарны тешкил ете. Оларның 809 метр бұқара денезінің акваториясы. 4 саат девамында 6 кере ратлық тоқтавлары. Бірінде қорқуқ ақта малумат беріле ве фото чекмек үшін вақыт айрыла. Павел Челябинск шерінден келді. Янында бұту фото ве видеотехника бар. Надо спокойно ходить, фотографировать вот на все это оборудование, грубо говоря. И в море еще не был, белый. Поэтому как бы некогда все в море купаться, все по горам и весим. Пияде дақ маршруты 7 километр девам ете. Бұ Авропада ескі сөнген екняе янардақ бойынша маршрут. Бір күнде мұнда 140 турист көтереле. Дмитрий Кузнецов Донецк шерінден 10 күн евелсі келді. Второй раз приезжаем сюда в курортное. Нравится, очень тихо, очень красиво. От суеты, от всей, от шума. Вообще растворяюсь в природе, классно. Дағдан түшкен яңғыжылар үшін қысқа yol бар. Бұ 2 саатлық yoldır. Бізге да бір туристлер группасы раст келе. Бұ ерше елінің мевсимінде келмек мүмкін. Харадақ табиат музейіне кірі бүріклер үшін 600 рублені тешкил ете. Балаларнен келгенлер есе 400 рубле телейлер. Эльмас Аблакимова, Рамазан Ливапов, Милет үшін. Шымдықада қаға бойыпсы қаберлер. Келечек яйынмызны 21 бұчуқта қачырманас қайырлы ақшамлар.